Update survive pi barok di pelok ke kecor. Pat ngai aku belai ru pi barok di subscriber. Bela juga shaninga nak por sekepor. To belai undang ker ku kedok pi berkenang yok kemen upat ke koi ke kia. Nakaliang jong keseng United Democratic Party lembat kinong elam jong keseng UDP kilapan pau ya kejeng skem bakin omdo lani kin om syak ni no nya kesuki minister watlada KMLA jong keseng PDF kin lej ben penia sok no syak keseng NPP lani National People Party hadin balami ki khubor bagi arun KMLA jong PDF kibakan thop ya ba bantai dor lang do MLA ka mau gun reu konstituensi baru ba Kevin Melim MLA ka sokra konstituensi kitemu ban lej penya sok sya ka seng NPP kata haswa ke election banjit ya kinong mikman syak yang dor ba thau an hasok yong konstituensi nakaliang jong ka seng UDP kasnyo skem pakan omdu ya kesuki Minister Hagne ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance tu. O General Secretary jong keseng United Democratic Party uba Jemenu Malto walaupun pau bagi UDP kasnyo skem ba hapok ke cengelam jong kontrak ke sama o badai menteri barang ba jong ke jelam Meghalaya. Om kini ya kesuki menteri nak keseng UDP walada KMLA jong keseng NPP kin kiu sya ka at prangun lamba gejing wan penyeso jong ki angut KMLA jong keseng PDF ul ongru ba ha ke sarkar baladep kata ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance won ngilaya trailang kumju bat keseng NPP bat mentaro ngiya trailang hi kumju kumbalong ha kesan snem baladep bat ngisnyo skemro bangin omdu ya kesuki minister